Ejo mu Rwanda hatangiye irushanwa ryo gusiganwa ku magare rizwi nka Tour du Rwanda. Mu gice cya mbere abasiganwa bahereye i Kigali berekeza mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu munsi kuwa mbere aba basiganwa baturutse i Kigali berekeza mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Umwongereza niwe wegukanye agace ka mbere. Kuva i Kigali yakoresheje amasaha 2 n'iminota 45 n'amasegonda 52. Kuvaho abasiganwa batangiriye i Kigali berekeza i Rwamagana hari intera ingana na kilometero 115 na metero 600. Agace ka kabiri ko kuva Kigali werekeza Gisagara hari intera ya kilometero 132 na metero 900. Umwongereza niwe n'ubundi warangije aka gace ari uwa mbere. Uyu mugabo akinira ikipe ya Quick Step yo mu Bubiligi. Undi mwongereza w'icyamamare Chris Froome nawe yitabiriye irushanwa ry'uyu mwaka. Froome amaze gutwara igikombe cy'irindi rushanwa rikomeye ryo ku rwego rw'isi Tour de France inshuro 4. Ahabwa amahirwe yo kuba ari uzatwara Tour du Rwanda. Froome avuga ko mu myaka iri imbere Abanyafurika aribo bazaba bayiharira imyanya ya mbere mu gusiganwa ku magare. Froome wavukiye muri Kenya yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko yifuza kuba yajya yitabira kenshi amarushanwa yo gusiganwa ku magare ku mugabane wa Afurika. Froome w'imyaka 37 yitabiriye umuhango wo gufungura ikigo cyo kwitorezamo kiri mu Bugesera. Avuga ko imishinga nk'iyi izagira uruhare rukomeye mu kureshya abasiganwa ku magare ku mugabane w'Uburayi. Froome avuga kandi ko aho yakuriye muri Kenya ibintu nk'ibi bitahabaga, akemeza ko mu myaka nk'icumi iri imbere imbuto z'imishinga nk'iyi zizatangira kugaragara. Froome akigera mu Rwanda yavuze ko yishimiye kongera kwitabira amarushanwa yo gusiganwa ku magare abera ku mugabane yavukiyeho nyuma y'imyaka 14. Hari hashize imyaka 14 ntasiganwa ku magare kuri uyu mugabane wa Afurika. Kuri jye kuba naravukiye hano muri Afurika ni iby'agaciro kandi ni byiza kurushaho kuba ndi hano mu Rwanda muri iri rushanwa. Mu myaka yashize nagiye ndeba amarushanwa yahaberaga. Froome yongeyeho ko muri iki cyumweru iri rushanwa ryatangiye yizeye kuzabona umwanya yishimiye. Moise Mugisha ukomoka mu Rwanda nawe witabiriye iri rushanwa yumvikanye avuga ko biteguye bihagije. Biteguye neza, tumeze neza, nta kibazo. Nanjye bineshima cyane guhura n'umukinnyi ukomeye, ni iby'agaciro kandi kabe iby'agaciro kurushaho nk'igihugu muri rusange kubona ageze mu gihugu cyacu. Gutekereza neza uwo ari we wese arabyishimiye cyane. Ni umukinnyi ukomeye mu rwego rw'isi, uwo ari we wese yigega yifuza kumubona. Umunsi umwe mbere y'uko iri rushanwa ritangira, umuyobozi wa Tour du Rwanda Fred Kamuzinzi yumvikanye avuga ko umuhanga ari we uzatahukana intsinzi. Twizeye ko uzahiga abandi ari uzatahana intsinzi. Kuva irushanwa ritangiye no mu minsi iri imbere, twizeye nk'uko bimaze kumenyerwa ko rizaba ari irushanwa ryiza cyane. Iri rushanwa ryatangiye ku itariki ya 19 rizarangira ku itariki ya 26 y'uku kwezi kwa kabiri. Muri 2025 u Rwanda ruzategura irushanwa ry'isi rizaba ari ryo rya mbere ribereye muri Afurika ryo kuri uru rwego. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.